naman. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ni Kapitan mo dadya magmagna. Bayam tamag na. Apay asana naka-fismas. Ay, wine. Apay dahi ta Kapitan tayo. Tadi na kaya tag-fismas. Diyak among manwapay. Di na siguro kabutang ati virus. Naturid ngamin ni Uncle Kao. Uray na turad, numakaptan ngay iti virus. Saan la basta naturid? Ha? Ison ti katuturidan. Ay na, uray katuturudan. Makaptan latamay, nawan protection na. Aguray ka pala. Ha? Nakman kasaritan ni Uncle Kao. Tadamagik no apay asaan nga ag-face mask. Kasla ak artista, hindi magmagnak iti kalsada. Takas tao na ti panangkita da kanya. Amin ang malabsakit kumita da. Mas daaw da siguro No apay asika a kapitan, kat awan face mask na. No dinamag na kuma, di sinong bata. Dahil tati umay ko damagan ng kay. Apay asaan ka nga usar iti pismak. Song batam dayta sa ludsod ni Kuarog. Saanin anaskin nga ag-face makak ta kapitanak. No kasta, saan mo't nga rod masapol nga agpismakak, tachip tano da. Saan Ag-face mas kalagta Ta saan ka kapitan? Kaya't mo asawain. Kapitan lang, ti mapalubusan asaan nga agpismak. Ewan Isu nga urayam nga agbalin ka kapitan. Madin sa daytoy mapaspasamak Maday talaga. Nay, apay kabadong, anya ti maday. Limabas ni kumpare ka kapitan dito'y tersinam. Kahit, Saan mo't naka-fismas? ay, kasjay na. Hay, isu adidak dil laway no sa anak mo't nga agfismas. Taday ta kapitan tayaw. Saan mo't nga agfismas? Para matlang iti protection mo day ta face mask, kabadong. Maproteksyonak ti bagbagay. Di kapitan tupay. Saan nga agfismas? Siya tulaki day ti agfismas. Toltoladam ni Kapitan. Jak kayat ti agfismas tuyang. Multaan na ka no makita da ka asaan anak ka face mask. Asino ti mangmulta kanyak? Asinaw? Ay kadagiti barangay officials Sige. Pagmultahin da. Pagmultaag mo't day ta kapitan. Nalalayng dakiday ngam siya. Asino di ibagbagada asaan anak ka face mask? Ni tata ba daw? Dayjay manaw. Na, naglastugan magmagna. Di na kaya't agpismak. Ay, kaslay gaggagaran natisan nga ag-face mask. Di na nga taamaw, nga da ordinansa amang iparparit iti sana pa nagpismak. Imposible aadi na mo. Wanya, pagmulta kaon kagawad. Mabitlaeng ta ibagakpay kan ni Kapitan. Kumpari na might. Ang mga noadaki di saritaan da. Taapay asaan ka nga ag-face mask, Enteng. Damagang pailaan. Damagag takayat ko amaamuan ti rason mo. Amom lang arudin. Ay, jak amaw, iso nga ibagam. Saan nga agfismas? Tasyak ti kapitan. Kastagayam iti kastangar aramidam. Tuladen da ka dagiti ka baranggayam. Agbalinda pa kapitan. Tapno maaramid damit ti kayat da. Mare, saan ka di nga amo ni kabadong abawal ti rumwar iti balay asaan nag-face mask? Ay namaray, amuna dayta. Apay nga rod nga nakita mi asaan naka-face mask. Toltoladin na nga rod ni Kapitan Kanaw.
Kunakon ka. Agkumpare da nga men. Ay na namin anukon nga imbaga nga ag face mask. Angam di nakmadengdenggang. Ay, no apay mga minakas jeti kapitan tayo Isu kumati kang runaan nga face mask. Ngam isumot ti pasaway. Ah, makitam day tanga ramid na maray. Isu nga ado ti mang tultulad kang kwana. May saditan ni badung ka. Inton kwan tuladak metain. Ay kano kasta mo ilaang. Di tumuladak matang. Agtitinulad tayo aminan Ay isaan mare. Tituladan tayo katay nasaya at nga aramid. Anggangil, ado tinatiliw mi asaan nga agpispismak ije purok unaw. Aya, Unang gangil, pinagmulta ka amin ita. nasayaan. Angam ko nadamot anas ka namultaan ka kanaw. Ah, Tas si katimang idadaulo iti sana pa nagsuot iti pismak. natati ko na. Unang gangil, isong agmulta ka may. Ay, sakti kapitan, pagmultahan na. Uray si kakano ti kapitan. Ha, Rumbang lang kano ama multa ka, tasan ka nga agpispismak. ibagam kada kwada nga urayan da nga kapitan damay. Nagadula, kit di muda. Apay nga minaya, di mo kaya't ti agpismak. Diyak nga ron kayat. Makitkita da ka dagiti tatnaaw. Ay, uray pa'y. Anya ko ma. Rumbang asika ti mang ipakita iti nasayata pagtuladan. Nagkita tamod langay, paray. Ewen, nakita kan akong parik asaan nga agpispismas. Kain ti saan nga ag face mask a kapitan. Anya ko man, diyak agpismas. Sak nga ron ti kapitan. Ay di nagmadildilawan na paray. Tagre-react no dilawan na. Apay kumadilawan ka. Nasaya at no kasta. Makaamu ka iti biyag mau. Makaamu akmat iti biyag ko. Kituan mad nga may. No makaptan ka iti virus. Makaamu ka. Wain, siyak ti makamaw. Di nakto ayab-ayaban. Ta isag-sagmak mo day tabagim. Nambarak kuma ang mga yabkin ka. Una, di kan tumitulungan. Yak ka sa pulan, titulong mau. Nakadudita kabagya kapag patulunga. Apay ti konam, umasidaga kayaking ka. Never! Numapan ka ilay, ag face mask ka. Adda ka manin ako namlan asino ako nakaon. Pudno matibagbagak. Di mo amo aya, nga ado pay laeng ti makapkaptan iti virus di tailay. Amo ka. Damagam kanya. Numanaw ti bilang dagiti nakaptan itangal daw. Agpakalaing ka manang. Isu ama panak ijay ilay, nga one face mask ka. Makamu ka man laeng. Kitsapay ko ma, tagsabat kamay, kini kumpare nga inteng ijay ilay. Agdinong par kami kumakay. Una, tagpada kayo apasaway. Agpaili ka, kunam, inteng. Mapaanak iti munisipyo, dadaalaan. Mabit lang nga rod, talaak jay face mask mo. Ay, saanin? Na, apay asaanan? Nakita mo yan, nagpispis masak. Nasken nga face mask ka, ta ijay ilit ti papanam. Na, gaputa iti ili, agfis masakon. Saan mo nga rod akayat ti agaramat iti face mask? Apay kuma. Ha, sige. No tiliwan da ka ijay ili, di nakpapabasulan tabi nagbagaan ka, intay. Imo na nagpaili ni Kabadong. Aya, nakita, Mare. Wan, mare. First trip apila ti tricycle dyan nagluganan na. Si marunumat ni Enteng. Imbag ata saan daan naggiddan. Imbag nga rod. Ang agpadpada damot asaan nga ag-face mask. Ay, agpada da nga men anatangken ti ulo na. Sapay istrikto da ijay ili, mare. Wad nga rod. Nagado ti pulis nga agsita iti saan naka-face mask. Kat no makita da nga awan face mask mau, tiliwunda ka. Ay, sus. Natangken tumot nga men ti ulo ni Enteng. Kanoy din namin san nagpaili ak nagado ti nakitak anatiliw. Puro nataengan? Aglalaok, mare. Adatin ijar. Adamot senior citizen. Ay, talagang awan san tuwanda, mare. Nay,
Apay ngayon sardeng mo na ito'y tricycle mo. Pala. Adda pulis anang para kanyak. Day tama na eh. Nay, apay ngay. Awan lisensyam. Adda. Ngam di pismas ti kita anda. Ay, awan fismas ko ah. Kit irwar mun ano da pismas mau. Awan nga raw. Ay, umaydan dito eh. Ay na, tiliwan da kaun. Ay, wala. Agmulta ka. Kaya naglay ka nang ilisi iti tricycle mo, kwara. Saan na ta nasiputan, nagiti agtitilew, iti awan pismas na. Bagamat nga minabayadan na, numalis siyak dagiti agtiltilew. Una. Siyak lang titiliwan da. Sikala nga talaga, tata magpismak ka. Awan magtinagtiliw ka niya. Oh, Aw, agdatan dito yung munisipyo angkangil. burayan na ka. Agannag ka iti virus ah. Pagan na din na. Delikado ti makaptan iti virus. Ay, saan makaptan? Ay, nakabutbutang tawan pismak mau. Kapitan ko naman. Marikwanan, umayak man agpalaw. Na, rabrabi nga umay ka agpaload. Unata kasapulan nga awagak ni Badungkaw. Na, sampay asim mangpot ni Badong Mau. Ay, saan pa'y nga rod maray? Apay ngay. Di magasamutan ijay biglang likaw. Iso nga awan pa'y. Sige, agload ka nga ruday. Hello, Badang! Hello! Hello, Tuyang. Rabain! Apay adi ka pa'y lagawaid. Sa dino ti ayan mau. Adak dito'y police station, Tuyang. Ay, kanyang itararamidam dita. Tiniliw da nga raw. Awan fismas kaw. Kunak to mga minkan ka. Di nakpatpatyan. Anya nga ita. Ha? Di tam nga ibusan ti lamaw. Umay nakikan iti pagbayad ko na, Tuyang. Ay, awan maitid ka. Ila ko muna di baboy atarakin mau. Kakaiso na atarakan ka. Ilakaw, parakan ka. Di nakto pa'y tinultulungan apulos anang pakan. Umay kan Umay nakikan iti kwarta. Ay, awan maitid ka. Makamukay ti biyag mau. Anday, nakariing ka din ni Uncle Kao. Ay, madmadi ka no tirik nana. Ha? Aggurigor kan nasakit ti ulo na. Isos, delikadon sa. Ay, talaga, delikado. Saan nga min nga agpispismak? Day tangarud kahit. No naggusar ko ma iti face mask. Di saan ko ma anaakaran iti sakit. Ay, inakagpasadan antay. Apay, di mo kasaritan ni Uncle Mau. Diyak kayat. Ang mga no adda virus na, maakara na. Ay, mabuteng dan nga umasidag kan ni Uncle Mau. Umutangak man pa'y laeng iti pagbayad iti multa ni Badungkaw, maray. Ay na, bigbigat pa'y laeng. Awan pa'y tinaglakwak ng umay ka umutangan. Ay, hanggang sige, pautangan ka. Hanggang panayunam kada kapitan. Malawanan, maray. Pagtitinulungan tayon Unata kaasimot ni Badungkaw. No apay met nga main asaan na asinurot di ibagbagam keng kuana. Ay, un nga rod, maray. Awan lang nga rodan ti gatang mi iti bagas. Agmulta pa'y laang. Ay, ad-adan nga agrigat kamay, maray. Nakakwarantin ni Inteng, Mare. Iso nga awan ita dito'y balay. Adamat virus na. Ay katwen nag-positive. Tanapan ijay ili asaan ang face mask. Ay, ni Badungkaw, natiliw, maray. Iso amasapol nga agmulta. Ay, kasta talaga dagiti matilew nga awan face mask na, Maray. Umayak ko maagpatulong kada kayo, maray. Nayunan nyo man na ito pagbayad ni Badungkaw. Ay, una yun, aya. Saan matkit di amalungsot, ijay pagbaludan. Kayat ko lang nga agawid ang tamamimis ka, maray. Ay, sige. Nayuna kung tikurang day ta pagbayad mo. Mano aya, tikurang na. Ay na, kunaklaki din no baybayan na kung Tuyang, my love. Mabalin ayamat abaybayan ka. Katlab na lab ka ba daw? Ay na, agihaman na ak, Tuyang.
Angam nay, nasken nga ag-face mask kan Wain tuyang. Imbag tatinulungan data da marikuan ang kan mariban ng tapno adda pagbayad ko iti multam. Kat ni kumpare nga intingay. Saan natin mulong apulaos? Kasano ko maatumulong kat naka-quarantine. Ay kaasim ay ti kumpare. Sigay, tuladang pa'y. Tamatiliw kan tumanan. Ay saanay. Inaktuman ki di bisitain. Numalpas ti quarantine na. Kapay nga tawan mo tibang bisita kanya. Awanin sakit ko. Mabuteng da amaakaran. Naimbagada ko. Ay, mabuteng da garod. Adan samot bisita. Parinteng! Ni pari badong. Pare! Mabitlaeng pari badong. Ni kumpare nga ay maribanang. Adda di taunag. Umunag ka. Pare! Saan ka mabutang kanyak? Apay ko mamabuti nga ngay, pare. Si kamang palatin na kaituran. Abing bisita kanyak, paray. Sana ka mabuteng. Ta naka-face mask kaon, pare. Adan protection ka. Urasyak. Ag-face mask butin. Saan tangaminan nga agpasaway, pare? Uwin, paray. Narigat ti pasawa. Ay, nasaya at mat ta nakapanunot kayo nga agkumpare, kapitan, ken tatabadong. Nangrunaken ka, kapitan, ta si katirumbeng a modelo, dagiti ka baranggayam, ta kapitan kakat nga rod. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.